kum sang kha zakwa somli pariata Israel ramin zalen na amu atang khan ache vel ram te hian an du lovin an hol he a independent puan ani tlai atangin Jerusalema in dona silai mashruai me puwa ngal ani ya khovel me patanga Israel ram thai bodu in Muslim Arab ram te an man lel le a Palestine ram ni thin po tam tak chu Israelin alak sak nual boka Palestinian mi nuai sari vel chu an ral tlan pha Palestine sarkar in a then ram Israel chu angam lo a beingam lo ti a riat chuan Palestine mi te thin lunga nat na tam taka oma chuan ram sarkar du khop lo na awang chuan kum sang kha zakwa somret pasari khan Muslim Brotherhood zirlai pakhat Sheikh Ahmed Yasin chuan Hamas helpol chu atin ta a adin chan le tumber po jihad Holy War in dona thiang hlim chu puana khovel atanga Israel ram nuai bo hi an thupui berchu anita top mai ani an sarkar Palestine le Israel sarkar ne na inrem na siam hi engti zong po in an do dala an du lo le ani chutiang lam hoi zonga an sarkar in chet ala ni chuam an tumber Israel ni ba se an sarkar po an lau lova an poisa lo le ni Hamas ral thuam keng pol al kasam bridget anti mai te chu an pung chakin ral thuam po thatak tak an ne ya Gaza le ache vel mun sang sanga le nuai kong an vera heng le ver atang te hian voi tam tak Israel hian lo be to thin bokani Hamas ho hi Sunni Muslim an ni ya hun rei tak chu Saudi Arabia le Saddam Hussein a nuaya Iraq nen an impetha thin le a Hamas te hi nasa takin an tran puya ral thuam le training thatak tak an nei thei pha bo kum sang kha zakwa som kwa choba khan Hezbollah pol ho zara Iran an mel riat chautana Iran hi tun thenga Hamas tran puina saber tu alo ni zui ta ni an ral thuam tam ber hi Iran atanga an don ani ya puak thei thil tun lai ber le missile technology te an don ba ka asum fai po in kum tin dollar mak te tuai za chuangin atan pui zia kum sang kha zakwa som kwa pania Palestine le Israelin rem na zonga in biak na an nei khan an in biak na an ti buai lo nan Israel chuan Hamas mi le sa zali chuang high risk group ami te chu Lebanon chim lama anot chuaka heta hian helaya terrorist pol Hezbollah ho nen chuan anin mel riata anin kop zui tangala training te nei tlangin Hezbollah ho hian Israel te nunna laksak nem em tu thi chil bom mandan chu Hamas ho te hian lo zir tir ta ni kum sang kha zakwa som kwa pathuma international pressure awanga Hamas zali chuang an no chuate an lak let nu loka an zir thar thi chil bom mangin nasa takin Israel chu an be tangala Hamas te hian Israel le Palestine hovina rem na tuthung an zia Oslo Accord chu nasa takin an do dala a lo cham thei nan an bein sem ema kum sang hi kuma Palestine le Israelin rem na siam chuma in biak na an nei chu du lovim second antifada anti mai chu chok chuakim Hamas ho hian buai na stak an siam le a thi chil bomba ka avoi khat nan Hamas te hian rocket an mangtani kum nga chung zat tharum tho na in azuya Palestinian mi sang thum chuang le Israel mi sang khat chuang in nun na an chana Hamas te hian an tum ang nge in buai na cho chua awangin Palestine le Israel ram in kara rem na siam be sei na chu alo top len tani kum sang ni panga a Prime Minister Ariel Sharon rem ruat na anga Israel in Gaza an chu san nuwa rin lo takim sang ni paruk in thana chuan ne na ron changa an el pui ber fata haune na ro rel tlang tura in rem na nei ma se reilo te nuwa in muthiam lovin an indawa he indona a hian Hamas ho hian ne na changim kum sang ni pasari atang khan ne takin ro rel na an chang zui ta ni Israel po in terrorist pol ro rel na hnuai Gaza Strip nen chuan in dai dan na bang nget tak asiam zui ve a
tuna hian Hamas ho suai tu ber Ismail Hania ania ama loka Hamas suai tu ber chu kum sang ni pali khan Israel hian alo ka plum to ni Hania hi kum sang khat zakwa som ko pathuma Hamas mi zali an no chwa zinga mi kha ania tuna hian gatar khopui doha a office atangin Hamas te hi kai suai thina ni a deputy le kai zaveng tu ber Yahya Sinwar hian Gaza khopui chunga office nein Gaza chung nge atagin Hamas te hi kai suai me ka Yahya Sinwar hi anun ron em awang le Israel tan tu nia arin lel mi tam tak ati hlum to awangin a ming lema Butcher of Khan Yunis ti ming lem vua sak hialani ya tin Hamas policy nga poimo ber ti hial tur an military wing hi Mohammed Deif an akai suai thunga he pa hi afim khur em awangin arya na nga ya zan khat ba aryak ngai lova zantin arya na ason thina wangin a ming lema the guest anti hial ani Hamas ral thuam keng pol tu na Israel ram beina amo phurtu ber al gasam bridget hi Dave ale at thachang dol tu isa te kai suai le din ani ya Israel sarkar chuan Dave hi tha tumin nassa takinan zong renga maktak maya ti hlum apum pel fo thina wangin nunna pakwa nei ang hia linan soi chin bok Israel beina awangin wheelchair man nga ina ompha Deifa remruat na in Hamas ho hian Gaza le ache vela leinuai tam tak chu an vera hengan lei vera tang hian Iran laka aral thuam le thil danga chanpuina na satak an donga kum sang hi le som pathum khan norna na satak awangin Egypt sarkar chuan Hamas ho lei ver tam tak hi ati chia saka Iran po in ati dan thlakin long mangin Hamas ho hi a chanpui ta thungani Hamas ho hian ral thuam thar beran don ba ka asum fai ringot po in $13 mak te tuai tam takan dong thina an lei verte hi ral thuam da that nan le apek chuanan te an man ba ka Israel be nan an mang na em ema mi tam takin nun na an chan to ni tin Hamas hi bom siam thiam tak an ni awangin Hamas ho bom siam na le rocket manga Israel be na voi tam tak amo phurtu berle meizang hlap tu berania tuna hian Mohammed Deif kai suaina le remruat na zara Hamas ho hian rocket hi sing khat chuang zet an lo nei man to a heng rocket te hian mel zasom nga panga zeta thuite aka phani Mohammed Deif kai zaveng tu berle indo na mola an thuak bur ber chu Marwan Isa ania tuna Hamas hovin Israel an be chiam tumpo hian aphusa berle athuak bur berania sang hi pakwa le sang hi som ni pakhat inkar khan Dave le Isa hian Israel ram be na lian tham tumli ngot mai an huai hot mana ma se kum sang hi som ni pathum October ni saria Israel be na Operation Al Aqsa Flood ang renga lian tham le lo thing hi aum lo he operation ming hi ama Mohammed Deifan du taka aphua ani nge he operation hi Israel le Palestine in rem na tur in biak na Abraham Accord ti buaina na Hamas ho malak na niya ngai aniya he Abraham Accord nuaya hian Arab ram te chuan Hamas ho an thlop na chu zoi ti to pa Israel nen rem na lam hoya tho ho zel tumaniya he peace accord hi kum sang hi som ni khan UAE le Bahrain ramte kai suaya nei chanani tuna US kai suina nuaya he peace accord hi lo thling ani chuan Hamas le atan rual pui Iran te hian Arab ram tam tak lak atangin chanpui na an don thin chu dong to lovin an mal tran to don ani Hamas ho duang nge in kum sang hi som ni pathum October ni saria Israel beina awang khan he imbiak na hi chun zom thei lovina to pha Hamas hawin Abraham Accord ti top mai ba ka Operation Al Aqsa Flood mang hian in dauna lian tham tak cho chua hian tumber zok chu ania Hezbollah le West Bengal helpol sang le
Syria ramaral thuam lek pol Iran lam tang te chuan Israel hi be chun zomim US le Iran chu indona a nuk lutim Middle East a indona lian tham tak cho chua Israel ram hi khovel atanga nuai bo an tuma tuna hian Hamas te chuan sipai ral kap thei sing ri chuang nei angin inchal ma se Institute for Strategic Studies chuan sipai sing kha sanga atanga sing ni vel an ni thu an soya Israel chuan Hamas fighter te hi sing thum chuang vel ni turin angai thunga chung mi te chu nasa takin Israel chuan a beita Khovela ram ven him na security system thaper pol Israel chu Hamas ho chuan khovel makti khopa hlo thlingin be ya Israel mi sang kha zani chuang te meu an thi ya Indo pui pani na nuwa Juda te tor darap tha berania an intelligence ming thang le IDF te an mual phau le ani Hamas ho chu an thil tumber Abraham akot ti top le Indo na cho chua chu an hlo thling ta ma se ami te chan tin tak mai Israel chuan ami te tor na chu en liam mai tum lo kher mai Khovela tanga Hamas ho nuai chimi vek tiamin aral thuam thapui puinen asiruk lain ron chok chuak ta bui maya Hamas ho hian an tumber Indo na chu an chok chuak tange ya tifu chu an intivak lovani yang he Indo na awang hian thi le hliam pon tam to le a van duai thak takin athitam zok hi civilian mi an ni nge mi tam tak chuan Israel chu temin ethnic cleansing an insuat na rap thak kalpui ang hialin an puwa civilian te thi na hi van duai thak le ma se ke chuan hei hi kadem ve em lem lo a chan chu October ni sari a Hamas ho in Israel te hle lai an be chiam khan Hamas ho thu pek don chu Israel mi to phot sipai nilo po mei chia po no pang le putar thenga tha vector ti kha ani top mai tha satlia po nilovin an lu te an tan saka mei chia te po an pong suala pitar kum som riat mi po khongai na nei mi lovin an kap huma nakina nasataka Israel sipai tem an ron be le thuna an mani civil mi te tor na satur chia po hravek chunga hetianga nun rong top khopa chelui ngat hian ni Israel sipai te chuan phuba an latange ya tuna hian na satakin Gaza chu tuipui leile van atangin meile kat an surtir ani bera ma se Israel sipai te hian Hamas ho anglo takin thei top chu in civilian te chu an be main warning an pe masalok thina tlan chiat na hun te an pe ya tlan chuan a hun tur le hun te kong te an hrila an siam sak hiala nun na tura Gaza chu san du lo te chu adim lo kher mai Hamas ho tam tak la chu hospital le civilian ho tam na la ya an bi ruwa chu tatang chuan Israel sipai te chu an ron pe le ta thina tuna an pu ang hian Israel hian ethnically cleansing hi kalpui tak takin Hamas ho order mu ang khan Palestinian an mu apiang tha tur ham ti ve mai se chu Arab tha khopang ma se chu tiang chuan Israel chuan atidu hau silo kum sang ni som ni pathum November ni som ni palia Ritz Carlton Hotel Arab le Muslim ram hruai tu lok te chuan Joint Arab Islamic Extraordinary Summit an neya chuta chuan Israel le Hamas in dona thenga le nun na chan le thil ti chiat thenga Israel le athop tu te chu an dem na hle a ma se October ni sari a Hamas te na Israel runa mi sang khat zani chuang ti hluma mi zani somli an ruk bo zui ero an soilang hau lo thunga chu tak chu Israel in Gaza abe pha na chu ani boxi Arab League Secretary General Pei chuan Israel che tan chu criminal act atiboka Gaza Strip Israel in chan le na siam hi kan soi loka war crime thing ani ti in thu chua anin trom a chu chu an ron siam chuak poka Israel in top san du lova abe chun zom le zel awangin UN Security Council in international law keng ko a he chet lak na dan theilo awang khan Indo na nasatak zo achuak thei thu po an ron soilok to bokani he in mu khom na atem lo ber chu Israel thlop kat tu USA ani ya US dem na an lung rual le bok
thil chiang tak chu kum sang ni som ni pathum October ni saria Hamas tena Israel an beina le anuma indona thleng zui khan Middle East athak dang lam chiang le ti le Europe ram atibuai le ti hiani kha zan kha Hamas lam tan chon mangchia in tan na alo ni reng mai si kum sang ni som ni panga September thla khan Hamas shruai to senior director of international affairs Musa Abu Marzouk the New York Times ina an kom na asoi dan chuan Israel in Gaza abeina awanga chiat na sa takleng tur hi shelok thei ila chuan October ni sari sang ni som ni pathuma Operation Al-Aqsa Flood akhlop don lo ti asoya he thil thleng hi thleng ngei tura be sei ni ta se October ni sari hi a om lowang atiya anin do chung hian in rem tumin voi tam takan lo indoor ton to boka ram tin deuh tho in rem na thu soipui an tuma ma se Hamas lam hian Israel mi an mi rente an chua du miau lo wang le ngoi at klom to si a chak lo ni a impom thei lo awangim Israel in achunon on ta se la Hamas so hian kum sang ni som ni pathum October ni sari a Israel mi an tha vak tuma an hren zui te ka chua vek sela in pe in an silai tung bok se Israel hian khuti tak khuan achulowang ma se Hamas so hian Gaza an mi puiten an tuar hi poi an ti tak lo ni inalang chu tak chu mi tam takin Gaza lam aya Israel an thlop pha em chan pok anita veyang tuna chuan Gaza kho pui po aram thup to a mei wa pa achang me kani si khovel ram shuai tu te lu ati haya Europe lama ral plan tam takasiam pha a ral plan tam takin atira thiam lo zok Palestine ram an thlopa Israel an dem chho tan me ka Palestine thlop tu ten hel ho chet na an pomzia an tilang zoka khovelin Israel a endong veka US in a thlop tat thunga tun thleng hian in rem na tak an nei hlei thei lo awangin khovel lu ti hai mek tu Hamas chet na awangin aso khok chuan Palestine lama kan beng kan chi thupa khovel hian kum sang ni le som ni pathum October ni sari zan thil eng kim bul in tran nei hi a shareng to nge yang le